Mtazamaji wa Bechi, tuko live maeneo ya huko Rabai. Tumekuja kufuatilia kitu inaitwa mtiririko wa mahindi, sababu tumeona kuna mwenendo watu wa huku wamelima vibaya sana, na mtiririko ni kwamba mahindi huku iko vizuri, na sijui mpiga picha yangu anaweza onyesha huko chini vile kunakuwa kama mnavyoona. Na nikirudi kwako studio ni kwamba wenyeji wa sehemu hii wanasema wanashukuru Mungu kwa sababu mvua inanyesha vizuri, na wanatarajia kwamba mwaka huu watavuna vizuri. Ni kuacha tu na kukuonyesha kitu fulani hapa. Kama unaweza ona, mambo si mabaya sana huku. Kama unavyoona, mambo si mabaya sana huku.